prvi taj break koji igra Lajović u Davis Cupu. Ali u mečevima koji se igraju na 5 dobijenih setova imao je to iskustvo u prvom kolu Australian Open. I dobio je tada drugi set. Ovde Vavrinka pravi prvi mini break. 1:0. Potvrda stiže iz stolice da je ovo bilo van servis polja. Ovdje iskustvo igra veliku ulogu. Dakle, 3:0 vodi Vavrinka. Out. Prvi jeste, 3:1. Dobro je. Ovdje ste mogli vidjeti lice Dušana Lajovića nakon ovog smeča. Mislim da je odaknuo. 3:2, 3:2, Switzerland. Ovdje će se to dobro vidjeti. Tek nakon što je video loptu u mreži. Nekom drugom prilikom. Servis volej. Povredio se Vavrinka. Povredio se Vavrinka, ruku je povredio. Ili desna ruka boli. Nešto što ga neće izbaciti iz meča, očigledno trenutni bol, nezgodni udarac ili tako nešto. Ne znam samo kako je uspeo desni lakat da pogodi, ako je već reketom. Bilo kako bilo, igra se dalje. Ima prednost od mini breaka, ima još jedan servis. Po gestikulaciji
Vavrinke, rekao bih da je pogodio nerv na laktu, to vam se često događalo i onda trnu prsti. Nemate osjećaja u prstima, to je problem. Ne bi me iznenadila dupla greška. Vraćen mini break. 4-3. I dalje je tu prisutan problem sa desnom rukom. I dalje gleda u prste, pokušava nekako da istrese. Ajde da upotrebim taj izraz. To stalno radi. Šaku. Aut. 4-4. Maksimalno koristi vreme za odmor, koristi peškir. Fino, 5-4. Idemo opet sa pritiskom na drugu stranu terena. Pokušavam da vratim onu sliku u glavi, uopšte mi nije jasno kako je uspeo, igrajući volej desnom rukom, da zaradi udarac u desnu ruku. Opet. Već 55 minuta se igra u četvrtom setu. Više od 2,5 sata traje meč. Aut, 6-5. Set lopta za Dušana Ilajovića. Kako to zvuči ako kažete samo jedan servis? U ovom trenutku veliki servis je potreban. Ne. Sve je moglo, ali ne ovako. Dupla greška. To je neiskustvo. To je neiskustvo, to je strah.
Šteta, propuštena jedna prilika, 6-6, još se igra. Drugi put se menjaju strane. Vavrinka objašnjava Severinu Lutiju šta se tu događa, to dosta dugo traje. Ovo sad već nije trenutni bol, ovo je neki očigledno vrlo neprijatan udarac. Poneviše mi izgleda kao da pokušava nekako da vrati krvotok ili da smiri ruku, pretpostavljam da trnu prsti. Ovo je mnogo važnije, ovo je poen. 7-6, set lopta broj 2. S tim što će ovoga puta biti na servis Stanislasa Vavrinke. Sedam. Druga set lopta koja nije iskorišćena. Dug poen, duga razmena. Vavrinka je bio taj koji je prvi približio loptu u liniji. I na taj način je iznudio grešku Lajovića. U terenu. Dve set lopte je propustio Lajović. Samo 2 minuta kasnije Vavrinka ima prvu meč loptu nakon 2 sata i 35 minuta igre. Out. Gotovo je, Švajcarska vodi 2-0.